Welcome to Utena, one of the fastest growing and most rapidly changing cities in Lithuania. It lies in the Utena Hollow, an area sitting in the Aukštaičiai upland, famous for its forests and lakes interlaced with deep streams. In the 60s, Utena saw the start of industrial development, with laboratory furnace and knitwear factories, breweries, meat processing plants, and other industries setting up in the area. Although the city preserved its undeveloped, undivided, natural and ecological imported 140-hectare green backbone, the aesthetics of the environment which people had to live in were not given a thought. After Lithuania regained its independence, the quality of the living environment and the need for recreation areas became important. The Utena district municipality, which started the creation of parks, was looking for ways to make the best use of the unique landscape and the recreational potential of the area. After Lithuania joined the European Union, the city undertook a program of intensive park development. The landscape city garden, the Krašuona River waterfront in the city center, Dauniškis Park, Vyžuona Park. These are perhaps the greatest delights for both residents and visitors, perfect places to rest and relax after work. The park facilities have also been made accessible for disabled people. An illuminated musical fountain with a water display on Lake Dauniškis has become one of the most popular city attractions. Dažnai tenka praeiti ir daug maloniau eiti parku, gražiu takeliu ir gražioje aplinkoje. Labai džiaugiuosi, kad man pakeliui į namus yra tokie nuostabus takai, parkas, kad nereikia eiti užterštom gatvėm. Kultūringas gyvenimas parkai, gal parke vyksta kokie atrakcionai, gal koncertai, pramogas kokias, kur žmonės tikrai pailsi, yra poilsis namuose, juk ir seniems žmonėms atsibosta. Jaunimas turi vietą, kur leisti savo laiką su draugais. Gėlynai būna labai gražus pavasarį, ypač visą laiką prižiūrima. Parke yra voveraitės, kurias visi maitina ir kišenėse mes nešamės riešutukus visą laiką, va štai. Ir man atrodo, kad žmonės auklėja šitas aplinka šitą tvarkingą. Apie viską yra pagalvota. Ir šaligatviai, ir tiltas, ir supynės. Kiek žinau, net Vilniečiai mums pavydi šito parko. After running an idea competition within the community, the municipality is continuing the development of parks and designing two new ones, Vyžuonaitis Park near the lake and Krašuona Park near the river. The green areas of the city are popular, not only among mothers with small children, elderly people, but also among athletes and sports enthusiasts. Professionals hold physical therapy exercises for city residents in Dauniškis Park, while other parks are often full of Nordic walking enthusiasts, joggers, skaters, cyclists, and volleyball fans. Young Utena football players and athletes from Multipurpose Sports Center also practice there. Vystydami parkų idėją norėjome, kad visi Utenos parkai susisiektų, kad ežero upių krantynės priklausytų visiems žmonėms. Norėjome, kad žmonėms būtų gera ne tik juose ilsėtis, tačiau ir eiti į mokyklas, į darbus. Kitaip tariant, norėjome, kad žaliasis miesto rūbas tęstųsi per visą miestą, tai yra nuo vieno miesto galo iki kito. Utenos parkai kurti taip, kad būtų užtikrinti darnaus vystymosi principai, o gamtinė teritorijų prigimtis liktų nepakeista. Todėl išliko natūralios ežerų, upelių pakrantės su joms būdinga augmenija. Sutvarkytose miesto parkuose 4 metus miesto bendruomenės nariai ir Utenos miesto svečiai gali ne tik pailsėti, bet ir susipažinti su augalais, gyvūnais ir paukščiais. Utena – pramonės miestas, tačiau pastaraisiais metais jis garsėja ir savo parkais. Kviečiu visus atvykti į Uteną ir išvysti tai savo akimis. The ancient Lithuanians believed that a horseshoe brought good luck. If you turn it over, your happiness and riches will never end. This is why the Utena coat of arms has a horseshoe with a twinkling star in the middle. Everyone visiting Utena will definitely notice that the city has become a dynamic, moving and tireless organism. And this is just the beginning. Most importantly, Utena residents feel good here, and this is their home.